Бу сылгы мыйын ортотугар биги айы кахата национальный гимназия бәйіс 60-10 класстар үйренетчілері Санкт-Петербургдағы альфа-диалог некоммерческой терліті ыпыт литературны, оны преференциационный барайыгар кытынныбыт. Bir недели игер әлбәғі білібіт көрдібіт, үйірдібіт көттібіт, сағаны ариян толкуйдатыбыт. Мен Санкт-Петербург коракка көпіппер наға үйірбіді. Кырыһыбай Санкт-Петербург коракка көтөн келбиппит. Көтөн келбиппитигер Санкт-Петербург корат кәретін масштабын көрөн баран, ауыз сөкспүтүм. Биги ухан комфортабельный онны Кырыһыбай автобусы кэлэн ылбытыгар астымытым. Гостиница айыннатыбыт. Октябрьская ден гостиницаға түспеппит. Наһаа миннигес аһанын аһаппыттара. Немербитин эбиэппитин ауыз сүбүлэтим. Петербург корат центргар күлейди саңаны биле көрө барбыппыт. Наһаа да чугейте бараты күлүмнен турар эте. Биги Исаакиевскай соборга сырыттыбыт. Бу соборга оннаварын ауыз сүбүлү көрдүм. Антон Петр I паматтыныгар сырыттыбыт. Саугы биги Эрмитажка баран дворцовой буосакка күлейдетибит. Эрмитаж сүрәхпен үөртэ. Сүргени көтөхтө. Питер олус кәрі онны интересіне корат. Әлбәқ Кырыһыбай местелердәк достопримечательностях әбит. Мен әлбәқ собордары көрбүдім. Арай бір самысы біләбіт соборым Исаакиевский болла. 2 күнгө Василия Островская ден станцияға тийбиппит. Бастыкы үерәкпит онна аспыта. Елена Робертовна Ядровская бихеға Пушкин лицейге оларбут күннәрен кепсәбите. Ол кемге биги 10 класс үйренетчилери бастыкы вуспутыгар сырыттыбыт. Ол Штиглиц атынан художественная академия эте. Онтон Эрмитажка сырыттыбыт. Кырыһыбай барыты тыбарыска мегынныры. Мин санабыр онно оора сылжыбыт урукку дьон араха күнү быһа дабырыс иһигер сылдьан сахсыллара болуо. Тоҕо диэтер дабырыс иһигер сат театр элбэх киэн колонналах халантан түспүт курдук кэрэ салаллар элбэхтер. Онтон Петровская акватория ден музейга барбыппыт. Бу урукку Петербург макета. Биһиги бу куорат историятын тугунан элбэһи биллибит. Петровская акваторияға кыпкыры куклы дьоннор олохторун көрбүппүт. 10 класстар Эрмитаж каниттен Санкт-Петербургтагы технология, оны промышленный дизайн университетыгар ылжыттатыбыт. Гымыйын 12 күнігер Пушкинский горы бардыбыт. Солбут 6 жас болла. Пушкинский дребіне, Петровский музей уғайбы күрдік меселерге сырыттыбыт. Ура! Пушкин сирдеринен экскурсияға сылжыбыппыт. Пушкин деребинетигер экскурсиялаатыбыт. Онно Пушкин саганагы дьиэлер туттылыбакка уруккуларынан тураллар. Кыракый түнүктэх, кыракый ааннагы дьиэлер. Дьиэлер ауыз тупсагай. Киһи кутта сүрэ туохтур, учым пуэтилер. Нуча оҕоҕун кырбыппүт. Ол оҕоҕ үрдүтүгэр утуйох көсөп. Онтон мельницеге барбыппыт. Онны бурдук хайдах оҥороллорун кэпсэбиттерэ, онны көрдөрбүттерэ. Салгый биһиги Пушкин хосаһатын Петровская уһайбытыгар сырыттыбыт. Онно хостон хоско көһө сылдьан күлэйдир олус интерьяһине этэ, онна инне оҕоро сылдьыбыт дворяннар туһунан кэпсэбиттерин сэргэн иһиттибит. Интерьера олус кэрэ онна уратыллаах этэ. Астык сир, Пушкин хосаһаты олорбут дьиэти мяха Америка чааһынын дьиэлэрин санатта. Дьиэ ойоҕоһугар элбэх да элбэх сибекке олордубуттар. Мен Петровский музей уғайбаны ордук сөбіләдім. Сат олус Кырыһыбай, уғайба бәйтеме. Кихәлік берге өренер оғылыр бұнкытты гостиница тергенер оңя бұппыт. Төрдүс күн наһаа да чугайта. Бир күн иһигер элбэх сири көрбүппүт. Савка хаята Михайловский музей уғайба, Тригорский ден Осиповтар, Вульфтар музей уғайбалары, онна Святогорский, Успенский монастырь, Пушкин көмілер сетастыры. Бүгін олус насыщынна әті, экскурсоводтарык истерге музейдер уғайбаларын көрөргө интересіне әті.
Пушкин бэйэтин уһайбытыгар Михайловскайга оригинальный мебели, рамалах портреттары, интерьерine экспонаттары кытта билсибеппит. Тригорская Осиповтар Вульфтар музей уһайбаларыгар баран бу уһайба хагайыттара Пушкины олус таптыларын, сценаларын билбеппит. Пушкин чуга солорор буолан саты да атынан даманна әлбәхтик сылжар бит. Бу олус кырагыбай бай дже эте. Анна булыргы мал сценалах экспонаттар әлбәхтар. Биги арас музейлерге сылжылыппыт. Мен Пушкин бәйтін усайдбытын Михайловская оғо бұсы білетім. Ордук толгутулаах боллу бу аяңа Пушкинский горы. Бу жекірдік кехіне соқтырыр крахылайсыр. Айылғаны кітті үгәсі бәстіғ. Беһиги тула ойур, көллер, үрдүк мастар әтілер. Беһиги Пушкин бәйәті, кені жек әргені онна өбігелері олар бұд сирдерін кітті білсістебіт. Улахан, кен кон желер болан баран, кеhe оларорын серінің боростой истас өттіліқтір. Кенілер Пушкин қайдаған көлдірілдір, онна манан кехіне тардар, мұсугутар күйсті ақтыр. Бу да ехін Пушкин будойдыны ис сүрағаттан таптығыра, манна тардығара болуы. Путешествиевыт бәхес күнігер бәхеге Петербург үрақтарынан онна каналларынан экскурсияға сырыттыбыт. Теплоходның сылжан исторической жерлері көрбеппет. Күні суан 2 часка Петропавловскай керепестен пушка ытарын истебеппет. Бам-бам! Антон русской музей көрбеппет. Истебеппет. Манна кырагыбай дерин ис хохонно хартыналары онна авус интерьерine экспонаттары көрбеппет. Улахан хартыналары сөбіләтім. Алтыс күммүтігер беге Петерговка барбыппыт. Петерговка яннатыбыт. О, да, ыныры кастыксыр. Остория сылжар күрдіккін. Фонтаны кирен турбуппыт. Саян барыты у болбуты. Әлбәк да әлбәк фонтан бар. Петерговка бардыбыт. Оннан әхәлбәк фонтаннар баллары. Барыта королевство курдук кырыгыбай эте. Класспын кытта олус әлбәк кырыгыбай хартыскалары оңырдыбыт. Онна беремені үчүнгендік атардыбыт. Петерговка Петр I бәйті айбыт фонтаннара балылар. Оттан оны шутиха фонтаннар ден балылар. Интерьерine өрі көтту еті. Әбет кінні Петербурга төңген барышны крестьянка ден спектаклға барбыппыт. Бу олус интерьерine спектакль еті. Бүтәхек күнге сказка сұрыя барбыппыт. Барыбытыгар атын сказка болбыта. Барыбыт кені интерьерine еті. Наталья Николаевна Алексеевна кытта Астория сорибуппут. Жарык интерьерine онна сайдылаах ате. Асторияны хайдық соруярбын білдім, оны энникетін тугаме аяқпын бағарабын. Мен тайга кысчан туғунан Асторияны сұройбутом. Бир Асторияның табарыстарбын кытар оңыр бұппыт. Табыллыбыт Астория бұд наға күліяқты. Антон Пушкин музей квартиры тыгар бардыбыт. Пушкин бәйтін жибана бара, кені онны тыына бастыбыта. Меха бир кемге ауыз интерьерine онна мунчардар әті. Чехиненди каттаққа меха нахан интерьерine ботақ әті. Ол гынан баран, Пушкин кабинетін көрбүппіттен өрдім. Барыты наға чуга еті. Улган кластер бу күнекке белдер технический островга сылжылыппыт. Санкт-Петербургда точный механика оны оптика институтыгар, оны Санкт-Петербургда Улы Петр Атан Прехнинский университетка. Гостиницаға түнүй бүтінкенне проект түмігін таарбыттара, оны сертификат тұттарбыттара. Санкт-Петербурга мен өсі тие сылжағым. Бүтәхек күммүтігер нөмірдері басқалатылыт, онна аэропорт декке бардыбыт. Кораты, гостиницаны, тиутардары, оғылары кытта арақсар оғыз қамалтулақ аты. Сақа серегер, Санкт-Петербурге бар меселер болон суға дембілер болан баран, Питерге көтен кәлбеппетін саңаттан, бастығы күнтен сағылықпын бағарабын. Арақсықпытын ені, бейге хаян өсі бірді көрсіқпіт дебіттері. Мен етінні улақандық әрінебін. Ютарбытыгар Елизавета оны Юлияға мақтанабын. Альфа диалог программатын сөбіләтім. Учуталылар бар Нергена Владимировнаға оны Ольга Игнатьевна мақтанабын. Мұнны кәресердері инжелсыз жыбыттарығар. Бу проектка кыттыбыт болан, мен ханнык веріққа тұтарсарбын білім. Бу улу гораты кытты білістім, кені бай историятын білім.
Манны кыах берилибитигер мен улахан макталбын тердебин. Мин наха астынным бу коракка сылжыбыптын. Наха крахывай кораты көрдүм. Питер туспа быгылаах майгылаах, ораты көстүүлаах кораты бит. Ким билер, багар мен манна көһөн кәлем. Литературная сессия ден программаны олус сөбеләбитим. Вернер вон саңына бері наха интересіне әйті. Ордук музейдері вон Псковской область Касавкина гора ден серия сөбеләбитим. Мен әлбәк саңына білбитим. Эрмитажка болбут экскурсия наха үчіге әйті. Санкт-Петербург бәйті кәрі корыты бит. Мен санабар жерлерін тутулары кіріхебі баға олақтақтыр көрсі оны доғырду сығынақтыр. Бұл программаға өссі да күттем әті. Маннык түген өссі түбәқтіғіне үйөрүүнү кытта сылжам әті. Бехегіне кытта сылжыбыт учуталылар бар, оны чуутарга олуғын мақтанабын.